Vhalani Bivhili ano ḓuvha na ḓuvha. Bivhili yo ṱangana pfunzo na history na prophecy, so ndo zwi pfhesesa zwoṱhe hezwi zwithu. Ni songo tou topola vese kharali ni ngo vhala bugu ya tshiṅwe tshiṱori ni nga tshi ḓivha na tshiṱori kharali na nga vula kha page 56 na vhala line number 8 ni nga zwi pfhesese. So ende ndi zwine vhathu vhanzhi vha khou vhalesa zwone Bivhili ano maḓuvha. So thomani kha mathomo a bugu ni vhala u swikela mafheleloni ayo. Sa tsumbo, thomani kha bugu ya John chapter 1 ni fhedzi mafheleloni ayo kha chapter 27. Nga heyi nḓila ni a kona u pfhesesa tshiṅwe na tshiṅwe ndo tou vhala chapter nthihi kha musi kha ḓuvha. Ara thome kha New Testament ngori ndi tshifhinga tsha ri khou tshila khatsho ṋamusi. Vhalani nthihi kana mbili kha bugu dza gospel, Mateyo, Marko na Luka na Yona. Ni ye kha bugu ya vhapostola u pfhesesa mathomo a kereke. Vhalani bugu dza Petro na Paulo na Yona na Yohane, ndi bugu dza pfunzo. Musi no fhedza hezwo na kona kha testament ya kale u pfhesesa mathomo a history na uri why ri tshi ṱoḓa New Testament. I ḓo ni fha zwiporofito zwinzhi. Ni songo thoma kha bugu ya Revelation ni sathu pfhesesa testament ntswa. So zwenezwo a ri tshimbile nga nḓila tsekene u amba ha maṅwalo. So vhathu vhanzhi vha ita zwithu nga nṱhani ri vha aluwa nga vhurereli vhunzhi, a vha na strong understanding ya shango. So vha ita nga nḓila ine vha humbulisa ngayo u fhirisa nḓila ine vha khou tea u zwi ḓivha. Ndo i tshimbila nga nḓila tsekene ende zwi difficult u zwi ita kharali ni si khou vhala Bivhili. A ri vhale Bivhili nga vhutshilo hashu vhukhayo. So a ri pfhesese game ya vhufhelo uri ri sa khakhiswe nga zwoṱhe. Ni tea u pfhesesa na shango ḽa khou ya hone. Ni tea u pfhesesa uri mudzimu ri vhudza mini nga ḽa matshelo. Ni tea u pfhesesa zwine maswina khou ita kha ḽa vhumatshelo. No pfhesesa hezwo a ni nga ḓo khakhiswa kha nndwa dzoṱhe. Vhunzhi ha dzi prophetic dza vhufhelo dzi kha bugu ya Daniel. U thoma kha chapter 8 uya mafhedzoni. Prophetic dzo fhelelaho dzi kha bugu ya dzimbululo. Iva ni no luga kho vha ni noṱhe na u feisa maṱhupho na u vhengiwa. Nḓila tsekene ndi nḓila ya vhutshilo. Ende vhaṱuku vha ya i wana. Mateyo 7 verse 3 no ya kha 27. Ni khou tou ṱangana na nndwa ya tshimuya. Hu na nndwa nnzhi dzine dza khou lwiwa kha ini. Diabolo ha athaki havho vhane a vha navho. O athaka havho vho seivaho vhane vha vha sina ḽawe. Humbulani nga Yobu, ni tou ambara mavu moṱhe. Valani mavothi oṱhe ane a ita uri diabolo a dzhene ngao kha vhutshilo haṋu. Rabelani muyani ende ni vhe na vese ine na ḓo ima ngayo kha u dzi lwela kha muvhi. Rabelani muyani ende ni vhe na vese ine na ḓo ima ngayo uri ni kone u i shumisa kha muvhi. A ri pfhesese zwine mudzimu amba nga ṅwananyana wa Bebele kha Isaiah 47, Yeremia 50:51, Dzimbululo 17:18. Tsho salaho shandukani ḓuvha na ḓuvha ni lavhelele murayo na tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Vha ḓo ḓa sa ṱoṱwi vhusiku. Vha Thessalonika yo thoma 5:4.